Yo, bimeze bite muhungu? Nawe wasibiye mu nzira? Sha naga no gusibira mu nzira mani. Yako ntushaka kujya urabikora. Uzi nanjye ngikiga, nawe nasibiraga mu nzira. Nawe wasibiraga mu nzira. Nge najyaga ku ishuri. Bakigisha ibintu ndari kumva nkahita nsibira mu nzira. Wapi nge naga ari ibyo mani? None ni ibiki? Wapi nge mani banyirukaniye kano kantu mani? Akahe? Kano mani. Ni urumogi ni iki kahe? Kanyereka. Agafari. Karihe? Andagaca narindi kugana kabaye muntu prof arimo mani. Yahise nkubita umunyatu mpita musimbukira mu kubita akantu ko kukibuno mpita nimanukira. Ariko je ndakubwiraga muhungu. Ibyo bintu uri kwigira uri n'umunyeshuri basi uzashobora urivemo nanjye dore narivuyemo. Ako sha wewe wari unikihebe mani. Uziko bajya bambwira amakuru yawe kuri kiriya kigo nigaho. Cyajya ngutinya nuko nyine n'ubundi nyine tumeze kimwe. Aho maye burabo profe wawe ukwiye gukubitwa mani. Nubundi se ubusanzwe ubona noroshye? Wapi da. Zira migeri zawe nazo ndazubaha. Izo migeri njye buri munyeshuri wamvugagaho gato nahitaga mukubita. Do, uke. Ubwo si urugero. Ako mani bura wambaza ikintu nje kukurebera none tuje kundebera iki? Ejo ukubwira mani ngo ngire inama. Ugira inama y'ibiki? Nje gushaka umuviye mubwire ko banyirukanye. Nje gushaka umuviye mubwire ko banyirukanye. Genda wowe reka nkubwire rero. Genda ukora ikiri mu maranga mutima yawe. Niwumva umutima wawe, umutima nama muri guhamanya 100% ko wajya kumureba. Ugenda umurebe. Niba viye wawe akarishye, ugende uze twicarane saa 11 nizigera uta. Sibyo? Ago ngiye nari mfite gahunda. No kuvuga ngo ngiye nigire muri genge yawe noneho byeruze. Genge y'ibisuma? Ushoboye kwiba? Kwiba? Ushoboye kwiba? Kwiba nitwo tuntu twanjye. Ubundi hari n'umutungo ububitse do. Karamugu. Ubutaka kamariri. Ubu rero ngo urasoze ewe. Nta nubwo nanayandikisha ibisambo tubyandikisha ikoranabuhanga. Basi kano kantu wamenye ko nakakujyanye mani. Aka nakumvishe ndakureka. Ako kuba wandetse nyine nibigaragaza ko ndenze n'abandi bandeka. Genda ufata umwanzuro ugenda ubwireswe niba ushaka kuza muri genge yawe. Ugenda umubwire ko ugiye kuva mu ishuri burundu. Sibyo? Youth. Ujeshi. Yuri ndari happy. Natanya natashije saa 4. Ishuri ngenda rirambiwe. Zakwice babibone. Ishuri rarirambiwe kano kanya. Nawe ushaka kuza kujaja wirigura hingara. Hinga amasuka singiye nashobora amasuka. Zakwica ubibone. Nyumvira wallahi. Fata se kuja guhinga vuba. Nyumvira ndagasa. Ndagubishaka. Ngwereke ivyo nagukorera sha. Ariko wongere kunkorore izo ntoki narazitse. Ushaka kuzanyica. Ushaka kumvana umugongo. Ushaka kumvana umugongo sha.
Banyine tuza muse. Ndakunyica. Ngiye kujya muri genge ya Jafari. Ngiye kujya muri genge ya Jafari. Gerenge. Ngiye kujya muri genge. Zirenge ni igiki? Genge. Ushaka uzamena agatuza, gerenge ni igiki? Ndio shiro gute. Niyo ngiye Wanyweye ibiki? Wanyweye ibiki muhungu wa? Gute. Wanyweye ibiki? Reba hano. Ndo wandenza amahoro. Reba hano. Wanyweye ibiki kano kanya? Mwana wa, ubaye? Nizongeye kuzagenda. Ubuzima. Tuntu natwe dore. Urazibona ye? Shaka uzanyica wowe. Oya ngiye kuzajya ndakubita utuntu nanjye Jaffa. Shaka yuko Jaffa rituno tunyigisha. Izi bazita izinzo. Wanyweye ibiki? Wariye kwanje. Bino bintu byo kwandika gutya ngenda birambiwe gutya. Shaka kuja muri karaba. Ujaja mu makaraba bayita genge. Genge yibi. Tunzi. Ushaka kunyica bo. Gutya. Sinakozarisha. Gutya. Mwana wa. Kunyica. Ibi nibyo nshaka kubamo. Ibi ngibi gutya. Nagutya. Ibyo nibyo nshaka kubamo sha. Gutya. Mwana wa. Gutya. Aya mama. Ujya kuharambya si nibi kinagiye ko muri base. Ndabana na Jafari. Dore pa ubundi ibintu ibyo nshaka kubamo. Nahibye fata n'ikaramu yawe ni yawe. Yo karamu nayo nshoboye. Wamusonga. Sonyeshe. Umusonga iki? Ngiye kuzana. Wafata ikaramu yawe. Ngiye kuzana onkere wawe. Hajya ni mononkere. Aragutayanga. We ndarebicura mwibwiraho. Kano kaze wabona wigize. Mbeze se biri gucamora. Biri gucamo kabisa. Bamvunye umuganga rero. Yagenze gute nyine kutari kumbwira? Ndagiye. Ngeze muri Goyiko. Hepfo ya Cyakigo ndi mu murima mu bigori. Muhungu wanje ashitorata ishuri. Araza ati pa wowe yiki ashaka kumfata mu bitugu. Abafite Amerika ambashe mu bitugu abangubise ngo niba ari kariconyoke niba ari goferi niba ari iki niba ari wakofe imbwira nyine urasa ku jambo noneho niba yanyweye ibimuge ibibule ibiyobyabwenge byose ngo yanyweye none ejo ari kunderura agacinya mu bigori namubwiye ati ndakuregera anko wawe acinya mu bigori se aje gucinya mu bigori ngigifuka cya kilo 100 aranyise amvunye gufa amvuna umugongo ewe anyukiyeho arangubita aramvunagura aranyishe kira cyane kiri kumva kimaze gukura mukimaze ngo kumva ngo cyabyibushye ariko ngagiye kujya muri genge ngo ngagiye kujya muri genge ngo yibyihebe ngo wa mwana wo kwa Munyakarundi niba ari kwa Munyakarundi cece na kikirara kimogurumage cyo kwa Munyakarundi ngo cyitwa niba ari Majafari nimba ari ngo ni Jafari ngo rero ngo byo bizamfatanya ngo na maangere ngo we
naza ngo bikubite ngo kirangije kingize ingongoro. ibyo byose nabyumvishe n'ibyo cyagukoreye. Igisize kigeze Gisize kinyuze hariya mu kabindiro, nimo kinyuze kiri kwirukanga, ariko sinzi niba wagishikira. kiwe n'umuvuduko wose yaba afite. Sunzi se kera ngikina muri karate umuvuduko nari mfite ntabwo aransiga. Wowe kiworere gusa ibintu kiri kwigira agakinyo kagakubita se ise wamubyaye cyangwa izi mbombori kino cyane ariko cyarasaze. ewe Ngiye kugishyira ku murongo kiri kwitayanga kwanza aranasubira ku ishuri kaza kikagira izabindi byakungufu hoshe arasubira ku ishuri. kiza hehe ko Kanze ngwereke cyananiye. Jafari komera. Tuve turi hamwe mu kanya sigomere Uzi ibintu bibaye? Cyangwa singe ndaganira nawe uru Kagasaza kanzanyeho ibintu byo kuvuga ngo kagiye ngo kunsubiza ku ishuri. Gise gahize. Dore icyo nje ndi kumukora. Papa none ndamusimbukiye mukubita igipfunsi wallahi. Unumva isa gwengera ngo umukogora wuvunyesha. none si shara kwigamba ubutwari umaze gukubita se. Ngereka nkubwire rero nje nubwo ndikirara. Nge kuva ku ntambwe ya mbere nge nubaha mu mubyeyi. Urukumva nje nshobora kuzagusimbura ndenze rero. Ushaka kuzanzimbura? Ubifitiye ubushobozi se? Bukeye. Bukeya. Ubwo bukeya rero nabwo nabukwawe. Woho ubaye utanaragira no muri gihe mutangiye no gukubita. Umubyeyi ni umubyeyi. 50 yo nguha. 50 si kari make. 50 ku kwezi uzatangira na 50 ku kwezi ari gihe kizagirgire no ku 200. Kano kavi waga komariko. Uretse gato. Wacyana wariko ibyo urimo byose uziko buri yari se. Uzikari se. Reba uburyo wamubahamuye. Yakazana ibintu by'ishuri. Uburyo kagasaza kirotse. Ariko wacyana we niba utangiriye kuri zino none kora. Bake baradutinya. Power. Bura wenda kwemeye. Power and energy. Ndakwemeye power zawe burazirahambaye. Kuko sisiko wamenya ari gitiye. Ni ajyanye na nyamuri gita. Kamaze kuntinya. Uzajya umuntu aragasho. Umva gutya. Hari ibintu twaraye ducomoye goroba. Ahubwo reka ngiye tugiye kubigurisha ugiragiye buke. N'isoko ngiye narizana dore nagenda nagujya ngahita nkwambika ingofero. Urukumenya ubwenge. Sawa. Wacyana uje nabi niba utange kwitwara uke. Ushatse nanjye ko kwitwara nabi usita nkubaza. Uza abantu bize bari hano hanze babuze akazi. Babuze akazi. Ni ukwihangira imirimo nge nshaka kwihangira umurimo nkigira mu mabandi. Ukigira mu mabandi se mabandi ni umure. Nuzi iyo bashimusa umuntu ntago babona amafaranga. Wa Usama bin Laden ntago ubona ko ari bo bantu babakire twumvaga mu mateka. Bin Laden sindi yapfuye wacyana. Yarapfuye ariko nyine yari afite amafaranga. Nawe rero nuyagira ugahita upfa so guzunguka. Uvuga ko nayagize. Nusi nubaho ubundi nta mafaranga ugera wewe bizakumarira. Usha ntibasaza.
Ese ko watangiye gukubita ko sha. Yarakunzana yiza kujya kwishurira ngo mufate ikaramura. Urajyayo rero. Naho ndajya. Ndagufungisha nutajyayo. Naho ndajya. Urajyayo. Kumva. Urajya kwishuri. Ntushobora kunjyana yo njyaneyo. Nose ibyo uri kwigira byose ko Jafari gucya amaze kuntinyura akambwiye ko ngomba kurivamo. Ako Jafari mwaduhuza gakwere. Jafari nuri gukora ro. Jafari wawo ndi umwe ku mubumbi wo tozi twese. Nimu. Uza amahirwe mfite kuba yanshyize muri gengeye. None ngo rukuza kumbwira ngo njye ku ishuri we nawe uramuviye. Umuntu ari kugusatiza urupfu none ukwishima. Hajya wiza ngahe? Wiza ngahe? Nizo yose yarambaga kuko nta umuntu w'umugabo. Uri umuntu w'umugabo ariko nyine hanze nta mafaranga ugiraga. Ngomereza senkisi. Senkisi ziki mukigirikira ujye kuyagurura. Nge nguhaye iminsi 5. Uzajya uransaba 250 ureko nazabigo. Zabika na amafaranga yawe nshaka. Amafaranga si yavuye mu bugizi bwa nawe nayagutu. Nanjye nta shuri ryawe nshaka rero. Jafari tugiye kubona ibintu yakoze uriya mwana ngiye kwituma iyo genge yabo yose tubifungishaho burakeye.